ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯆꯤꯡꯉꯥꯡꯕꯝ ꯁꯨꯖꯤꯇ꯭ꯔꯥꯅꯤꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝꯂꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ꯫ ꯕꯣꯔꯣ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ NDFBꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯔꯟꯖꯟ ꯗꯩꯃꯥꯔꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ 10 ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯪ 2009ꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 30ꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯕꯣꯝ ꯃꯔꯤ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗ ꯃꯤꯆꯝ 39 ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ 500 ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯈꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4ꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯣꯛꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯪ 2017ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯗꯩꯃꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯪ 2020ꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯟꯖꯟ ꯗꯩꯃꯥꯔꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯖꯦꯜꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯦꯜꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠꯇ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯆꯌꯣꯜ 4ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯕꯦꯜꯁꯨ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ BTCꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗ ꯕꯣꯔꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗ ꯕꯁꯨꯃꯇꯥꯔꯤꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯟꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ NDFBꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯀꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯆꯍꯤ 14 ꯁꯨꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯈꯪꯗꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯔꯛꯂꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯟꯖय ꯀꯤꯁꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞ 6 ST ꯆꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯍꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯆ ꯔꯥꯖꯕꯪꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯆꯥꯃꯤ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯈꯔ ST ꯆꯟꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯆꯟꯕꯗ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯣꯔꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯇꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ST ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯐꯥꯏꯇꯔ 9ꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯑꯦꯌꯔ ꯁꯣ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯄꯨꯇ꯭ꯔ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯥꯆꯤꯠ ꯘꯥꯠ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯄꯥꯏꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯦꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯏꯪ 1963ꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯁꯨꯔꯖ ꯀꯤꯔꯟ ꯑꯦꯔꯣꯕꯦꯇꯤꯛ ꯇꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 30 ꯑꯦꯌꯔ ꯁꯣ ꯑꯁꯤ ꯎꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ CM ꯍꯤꯃꯟꯇ ꯕꯤꯁ꯭ꯋ ꯁꯔꯃꯁꯨ ꯂꯆꯤꯠ ꯘꯥꯠꯇ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯋꯤꯡ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯔꯨꯄꯝ ꯒꯣꯒꯣꯏꯁꯨ ꯑꯦꯌꯔ ꯁꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯚ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯂꯥꯋꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯂꯦꯞꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝ, ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ, ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ, ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯒꯤ IAS ꯑꯃꯗꯤ IPS ꯀꯥꯗꯔꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯁꯦꯂꯔꯤꯒꯤ 50%ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯚꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯇꯣꯃꯦꯇꯣ ꯐ꯭ꯂꯨꯒꯤ ꯀꯦꯁ 100 ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯗꯤꯕ꯭ꯔꯨꯒꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯐꯪꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯣꯃꯦꯇꯣ ꯐ꯭ꯂꯨꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤꯅ 10 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯁꯣꯟꯕ ꯑꯦꯗꯜꯁꯤꯡꯗ ꯅꯥꯕ ꯎꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯏꯐꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯕꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯈꯤꯄꯨꯔ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯦꯠꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯏꯪꯎꯗꯝ ꯕꯤꯅꯣꯗꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯨꯕꯦꯗꯥ ꯕꯦꯒꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯄꯇꯤ, ex-VP MSPA, ꯑꯝꯈꯨꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯔꯨꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯃꯤꯐꯀꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯂꯥꯎꯗꯤꯟ, MPSꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥ ꯕꯦꯒꯝ, ꯑꯝꯄꯥꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏ ꯗꯦꯕꯤ, ꯇꯣꯟ ꯁꯤꯡ, ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯍꯦꯔꯥꯖꯤꯠ,
amadi TH Brozen President Maifana Chingbasu Saruk Yaki. Assamgi Chief Minister Himanta Biswa Sarma da iba memorandum amasu Lakipurgi SDO gi Kuthangda Pishinki. Board of Secondary Education Manipur Bosem Naloba Class 10 gi Compartmental Parikha gi result ngasi lauthokre. Mahairoi lising taruk ka chahum hubudrama thoina Compartmental Parikha thavada puna Mahairoi lising taruk ka chani humpuma panna mai paglaktuna habadi chada marfutarani pan dasmik mari shinona mai paglakhe. Hanadi subject amakhaktamak fail oibasing da Parikyasi thavagi khudong chaba piramba du handaktagi subject ani fail oiba fawba compartmental thanduna chada taranipan dasmik mari tarukna first division da chada humbudra manga dasmik taruk taretna second division da duga chada manga dasmik ahum anina third division da pass toba ngamkhi haina parikya haidokpagi thoramasida chief guest oikiba state education minister TH Basanta Kumarna Babu Pradalaiba Bosemgi conference hall da lauthokhi. NCUI Women Cooperative Education Project Imphal West na Azadi Ka Amrit Mahotsav one day seminar on rural development through cooperative ngasi Awangpot Sangbam Khulen Lai Haraubam Laibungda Pangthokre. Thoramasi National Cooperative Union of India New Delhi na sponsor tawduna pangthokibani. Thoramasida Project Coordination Committee gi Chairperson Jina Potsangbam Amadi Pradhan Potsangbam GP Maisnam Mangina Presidium Member Singh Oikhi. Standard College ki Senior Lecturer Rosni Balana Role of Women in Rural Development Amadi S. Khongsai Faculty Member Institute of Cooperative Management na Rural Development through Cooperative Haibasida Seminar Paper Singh Pakhi. Self-help group Taramathoy gi stall Taramathoy da makoina puthokchaba pothok singsu display tawki. Thoramasida Nandaivam Amusna Ningthaujam Manglem amadi Dr. Rajkumar Gunachandra su saruk yakhi. National Cooperative Union gi TH Sobita Devi na vote of thanks PK. Thang tagi sanaroi angom ivenu chanu kidney failure vidagi apokpi mamadagi kidney nama Piduna Ivenugi Punsi Kankre, Adubu Imungasi Ka Hena Awaba Mayuknari Haiba Pau Tabadagi like minded group LMG na ngasi Lupalising Kun Jenims Chatuna Tengbangkre Haina Lubasigi Publicity Secretary Rakesh Naurim na Thadorok Pachirol Amana Pongdorakli. Haukiba September 13 Jenims ta Mai Pakna kidney nama Sinki Adubu Housing Pharmacy gi hidak sotpagi sedpham Chorakna Lupalakamaga humpurom Pitokpa ngamdana wana lay hairi. LMG gi humpumapan laksuba tengbang khongchirasida President L. Kunjesor Sharma Secretary Ajit Surokhaibam KK Wahengbam Surendra Ningombam Kunjesor Mongsatabam Sobita Maibam Bhavani Konjengbam Amadi Inaubi Lemina Chingbasu Saruk Yakhi. Chahi decade khara sida leptana piduna laklaba lemzaningai oiraba irabot ningsing mana phangadaba sing ngasi irabot bhavan da lauthokre lauthopagi thoramasida irabot celebration committee gi Manipur gi president Dr. M. Narasingh secretary M. Joy Kumar Luwang CPI Manipur gi secretary L. Thoiren amadi committee gi maroiba member N. Singhajit na chingbana saruk yakhi. Maroiba mana singi manungda khwaidagi maroiba mana oiriba habdi irabot ningsing manana saknairaba potsangbam sonamani da piragani mana sida lupalising kun memento ga loinana sol ama yauri social thinker ama oiriba sonamani miyamgi damak leptana social evil kaya bu chingthoknaba hotnajaba misak amani masigi damak mahak mana asigi damak khalakhibani thokcho ma choba ningsing integrity award na Wungnausang asang kasada piragani manasida seloina lupalising tara memonto ama amadi sol amasu yauri. Wungnausang asang kasar litan pungyargi sagnarba misakamani Thiam Megha Chandra Journalist Award na Huyen Lan Pau Delhi gi editor wariba Maibam Dhanabir Maiteida piragani. Manapibagi Thoramasi Lagliba September Kuntra Iboyaima Sumang Lila Sanglenda Pangthokpa Thoram Amada Yentokani Hairi.
Tripura Assembly na Manu Bangkulda Dhamma Dipa International Buddhist University linkhatnabagi bill ama yenaba mata leitana ngarang pass tawkhre. University asida Buddhism, Science, Technology, Medicine, Dentistry, Management Law amadi atai professional oiba course singsu hangdokani. University asigi damak lam ekar kunmanga dasmik anini pansu state lengak na pikre. Ekar chama magasu pinanaba hairakli. Charakna leibak yangkhaima thoina project asida sanction pigani amadi leibak sing asigi mahairoi sing university asida tamhangani haire. Leibak sin thungbada PFI People's Strength of India gi mathakta phaba punba lepalaitri. State Nipanda hauzik phawda PFI worker chamaga humbudra hena phakre. Assam gi Dhemaji district ki PFI president yauna Assam gi tongan ba district Nipandagi friend asigi miyoi kunmanga phakre. Karnataka dagi khwaidagi yamna habidi marphumanga phari. NIA gi makha tarakpada state tourist amadi anti terrorist squad nasu leptana red chathaki. SDPI gi luchingba sing phiwa masida PFI bu illegal lauthoknabagi lambi pumba sengdorakli. Samna harabada PFI asi India gi number 1 internal yaknaba ama habadu oirakli. Delhi gi Jamia University gi mahiroi singdasu warning pi gi bakaloina na Jamia gi akoibada demonstration tawba ban tawkhre. PFI gi operation tawbagi mong asi data khomjin ba madi suicide bombing na chingba yawi su hairi. Makoi gi target ta BJP amadi RSS ki luchingba singaloina na Nagpur da laiba RSS ki headquarter da su thamle. NT ka ihogda mai insinba Hyderabad terror training link laiba sina chingba maral kaya PFI gi mathakta siri. Lupa crore kunmathoi gi achoba senpham ama front ki account tagi chatkhiba amadi lakpagi likhun kanna thigatli. Hariba se Rehab India Foundation gi khuthangda transfer tawba senpham ni. Dubu PFI gi maikai dagi de haujiksu makoi gi maral leite haibaga loina na terrorist natraga jihadi singa mari amata leina de hairaduna makoi gi mathakta changshiliba lenga ki thorang asigi mayokta front asigi member singna mafam kayada akanba wakat iho kayasu sagalakle. Rajasthan ki Congress ki drama Delhi yorakre. Gehlot amadi Sachin ki camp animak na Delhi Congress High Command ki warip ngaiduna leiramba du High Command na Delhi da kawrakhibadagi makhoi animak Delhi da ngasi paisinkre amadi High Command ga tongan na unaba hokre. Rajasthan ki CM Ashok Gehlot nadi Sonia Gandhi ga unaraba matung High Command na haibap namak ingani lauthokre. Sachin pilot su Delhi da thungkre. Maragasida Congress President ki mirepta ahongba kaya lakli. Ashok Gehlot President Mireb Oidaba Yana Sut Leirakli. Mallikarjun Kharge Digbijoy KC Venugopal na President Mireb ki Lamjil da Yaurak Payari. Adubu AK Anthony di Mireb Oiroi Hairakre. Jeragasida DKS na Rahul Gandhi bu President Oinanaba Kanna Wanomba Amuk Horakli. External Affairs Minister Jay Shankar na Washington da US media gi mathakta landaraduna Article 370 gi matangda ahakpa pakhum ama pikre. Article 370 asi temporary provision ni Samvidhan gi kharani gi oiba thorang asi icham chamna thupchanbani haiki. Achumaran haibadu mayek sengna khangi. Internet kakpana punsidagi hena maru oibra su hanglakhe. Maramaduna machu sangba glass ama upshalaga India da yengdanaba hairaduna US ki hypocrisy exposed tawki. F-16 gi package ama Pakistan da pibagi US ki thong adugi mathakta su pendaba phongdokhi adubu Washington adi F-16 gi package Pakistan da piribasi terrorism threat counter tongnabagi damaktani haina chunadaba wafam amasu phongdorakhi. Dada Saheb Phalke Award English Singani Kungidamak Matamamagi Ing Tapi veteran amadi legendary actress Asa Parekpu Khankre. Lagriba September Kuntra New Delhi da National Film Award Pibagi ceremony da President Murmuna Award asi Kushinaragani. Panbayai Yankhaini Thoi Suba Dada Saheb Phalke Award Khanbagi jury da Yauripasi film industry dagi member mangani madudi Asa Bhosle Hema Malini Punam Dillon T.S. Nagbarna amadi Udit Narayan ne. Aroy badang asigi tentakpa maruiba pao khara.
IIT Guwahati ki research khutpu amana cancer na naribasingi soklaba cells singda hakthingna chemotherapeutic drug kapna bagi anuba strategy ama semkhre thorang asina anabasingda side effect thokpa yamnamak hanthali haina institute asina hairakle Assam Mizoram ngam khaidagi chimpanzee ni chingnaba yamnamak atangba makhalgi species sing kanba ngamkhre Numit humnigi India Bangladesh Festival Lakribo October 18 Assam gi Baraktampak ki Silchar da hauragani. Tripura High Court na VC Mikhal gi mangoina na State Voter List da Bruising gi ming enroll tonona ba hairakre. Shillong Cherry Blossom Festival Lakriba November 13 tagi kuntaruk phawba pangthoklagani. National Award winning film Semkhorda Dimasa community bu lana utpagidama community asina protest tawba haurakre. Haryana gi Panchkula police ki crime branch na mamal atangba cycle huranba miyoyama phabangamkre. Miyoy asina mahak matomtana sahar amakhaktagi cycle pumba huranki. Hauzik phawda mangondagi cycle humphuni thoi pangbangamkre. Lagliba State Assembly Mikhal Singhi final voter list October 10 gi mamangda release tawragani haina CEC Rajiv Kumar na haikre. Taj Mahal gi meter chonga gi akoibda laloliti ki oiba thabak thoram sing amata tawdanaba lengakna haikre. Khanghaudana hakchang ngamlaktabadagi Bollywood ki actress Deepika Padukone hospitalized tawkre. Kanpur Municipal Corporation na pitbull amade Rottweiler dog breed sing ban tawkre. Big Billion Days ki sale gi matamda Flipkart na laptop ki mahutta ghari detergent sabun tharakpagi wathok ama thorakre. Delhi ke Lieutenant Governor na yamnamak chawna mai pakre. Aap ki luchingba singda ahakpa chaina ama piraduna NTLG posting pungni pan phawgi manungda lawthoknaba court na haikre. Hyderabad ta vandalism gi thong hengalakle Durga idol ama amadi Mother Mary gi mitam thugayankre. Indian cricketer Tania Bhatia London da maki mapot mache huran bikhi haina claim torokhibaga loinana security yamnamak sonbagi damag England Cricket Board ki mathakta maral kya sirakre. Adani Group na $1 chama Lakliba chahi tara asigi manungda maroina energy transition space ta tharagani. Prime Minister Narendra Modi na Sinjo Veda aroiboine kai khumnaba utkre avegi aroiba thoramda lebak kungi mako oiba singna saruk yakhi. India South Africa T20 League Series haying September 19 dagi horgani series asigi opening match Greenfield International Stadium Tiruvananthapuram da sanagadori. Typhoon Noruna maramoiraga Vietnam gi airport pumba thingjinkre miyoi lising kuntaret hena safagadaba mafam singda hongdokhankre. Scientists singna pambi sing kananabagi kanna hotnarakle malemda leiba pambi chada yankhai di hingba ngamdabagi phibamda lakle amadi palm tree asi kanba ngamdana malemdagi mutkhiba yabagi phibamda leirakle. Amadi Russia amasung Europe ki marakta thau puba achoba gas pipeline anida yamnamak angakpa moongda mafam kayada likoibagi wathokama thorakre. European leibak singna masigi matangda kanna thi humba chathari. Ngasigi na Arambai News Guwahati da mitilon gi pau sandok chaba matang installation chaba galoinana tabiriba singbu amkasu hanna khurumjari.